अहान बदा मरु ओइबा पाव इंग कुमजा लिसिंग अनि अमगी जून तरा निपाल की थोदोक मरी लेनना चेनब CRPF पर्सनल तरा तरेट कोर्ट कारक नंबर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट खंगखरे लमलोंगई के युम यांखै यावना प्राइमरी स्कूल अमदी अंगनवाड़ी सेंटर अहुमदा JJM के मखादा थगनब इसिंग फंगहल्ले हाइरिबसी मरी लेनब सिंगना सेंदोरक्त्रबदी कोर्ट की मतेंग लौरगन हाइरी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के टी खोनोमफाई की विलेज चीफ मंगथंग हाउकिप UKN नि चिंगनब सिंगना तमथीना फुरमबदगी लाइकनब ngमदना लेखिद्रे अतोपा लेबाक्तगी मणिपुरदा लमकोइबा लाक्पसिंगना मथौ ताबा परमिट लौबदा थेंगनिबा खुदोंग चादबसिंगनि मतांगदा इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स मणिपुरना गवर्नरदा चेरोल पिसिंखरे अमदी लोकताक हाइड्रोएलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हुमांग चाउसिनब होनबदा चंब इक्विपमेंट सिंह पुथोक पुसिन तौबदा खुदोंग चादब कया मायोकनरे हाइना मरी लेनब अथॉरिटी सिंह फोंदोरकली खुरमजरी ISCOM न्यूज मियंग ताबिर पुंगमकपु अहानब मक्तदा सूरज खोंगबान ताबम तराम नोक्चरी हौजेक मपुंग ओइबा पाव इंग कुमजा लिसिंग अनि अमगी जून तरा निपाल द थोकिबा थौदोक मरी लेनना CRPF के पर्सनल तरा तरेट मथंग था नवंबर 15 दा कोर्ट कारक नंबर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट न खंगनखरे NSCN IM अमसुंग सेंट्रल लेंगाका खुदियक पिनदुना सीजफायर एग्रीमेंट ngमखैगी अथिंग बलैतना चना हलगनी हाइना लाउथोरखिबगी मायोक्ता मियामना कुमजा लिसिंग अनि अमगी जून तरा निपाल दा हौखिबा इहौदा सिक्योरिटी फोर्स ना नोमे कापदा मियोय तरा निपाल सिखिबगी थौदोक मरी लेनना चथरकपा केस लोइसिननबा हाइजरकपदा कोर्ट ना अयाबा पीखिदबगा लोइनना केस असिगी मखादा हियरिंग चथनबा थौरांग लौखलकपनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की कोर्ट चथरकपा केसता CBI की माइकैदगी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर न लेपखी विक्टिम सिंगी इमुंग मनुंगी माइकैदगी एडवोकेट एन सुभाष अमदी एसोसिएट न लेपखी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट सोरोखाइबम सदानंदना पीखिबा वायल अमगी मतुंग इन्ना नुमितुदा CRPF के पर्सनल सिंगना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर मतुंग इन्ना नोमै कापखिबा नत्ते जल जीवन मिशन JJM स्कीम हर घर जल की मखादा लमलोंगैदा लेबा युमथोंग यांखै यावना प्राइमरी स्कूल अमदे अंगनवाड़ी सेंटर अहुमदा थकनब इसिंग फंगहंदना इसिंग फंगहल्ले हाइरिबासी मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना नुमित 30 की मनुंगदा सेंगदोरकदबनी सेंगदोरकदब तारगदी पंचायत लेरिबा वार्ड नंबर 10 असिगी मियामना अचौबा एजिटेशन अमगा लोइनना इसिंग फंगहल्ले हाइरकलिबा कमिटी असिगी मथक्ता लोगी मतुंग इन्ना कोटा PIL थारगनी हाइना लाइरेन काबी कदांगबन ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन एन बोबी न फोंदोरकली वाफम असे ngasi लमलोंगै डेवलपमेंट यूथ क्लब न सिंदुना लमलोंगै कम्युनिटी हॉल द फमखिबा मियाम गी मिफम अमदा महाक न फोंदोखिबनी चेयरपर्सन एन बोबी न मखा तारदुना लमलोंगै खुंदा ngasi फावबा JJM स्कीम गी मखादा युमथोंग खुदिंगदा इसिंग फंगहनखिबा लेत्री टोटी पाई फावबा निंगथिना तिंगबा लोइद्रिबा मफम असिदा JJM गी इसिंग फंगहल्ले हाइरकलिबासी लाइबक थीबनी मसिदा नतना इसिंग पाइप हाइदना गूगल दा अपलोड तौरकलिबा असिना मफम अदुदा पुक्चेल सेंगना पंचायत थबक तौजरिबा मियोय सिंगबो मियामदा लान उहंदना एखोय मसेलगी मरक्ता नुंसिनदनबा होनरकलिबा सिसु अथुबा मतमदा लेपकदबनी लमदम असिदा लैरिबा MLA मिनिस्टर अमदी MP सिंगदा पंचायत लैरिबा लोकल बॉडी सिंगदा अरानबा मियंग थमदना लोकल बॉडी पंचायत पु मिंगचत थीनबा तौबतनतना खुंगंगदा लैरिबा मियोय सिंगबु अपंगबा सीनबा तौरकलिबा थबक थौरम सिंग असि मतुंगदा तौबिगनो लोय मानना इसिंग फंगदबा मफमदा इसिंग फंगले हाइजिनदुना गूगल गी खुथांगदा थांगलखिबा असि मखोयगी खुदोंग चाबा लौबा यानबा थबक थौरम चथरकपनी मसिना मरम ओइरगा पंचायत लैरिबा चेयरपर्सन जिला परिषद प्रधान अमदी मेंबर सिंगबु मियामना लान उहंदुना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ PIL ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ असी फाउबदा लमलोंग हैरिबसी अखोइगे 18/20 लाइरिंगाबी कदाम ग्राम पंचायत सेंगमाई केंद्र की पंचायत मनु चम लेबा जगह मयालांग जिंगी जेपी की मखादा लेबा पंचायत अमनी हैरिबा मफम असिदा लमलोंग हैरिबा वार्ड नंबर 4 असिदा इसिंग सुपंग फंगद्रिबा NGP की मखादा पाइप तिंगगा हुजि फाउदा कंप्लीट ओइद्रिबा मफम जिदा जल जीवन मिशन की इसिंग फंगरे हाइना कनेक्शन तौग्रे हाना बेनिफिशियरी मयाम जुंगा अंगलवादी अमसु प्राइमरी स्कूल दा इसिंग सुमाइना फंगनग्रे हारिबो मसी अदुगी मतिक लाइबक थिबनी हारिबा मसी की इसिंग फंगरे हारिबसे कनागुंबा एनी सब कंट्री ओजनो कंट्रैक्टर ओजनो कंपनी ओजनो कंसर्न मिनिस्टर ओजनो डिपार्टमेंट ओजनो मसी अथुबदा विदिन 10 days फोन सेंटोपिरकदबनी करिगुंबा सेंटोपिरकलब तारगदी पंचायत लरिबा वा तरागी मिपुं खोदि मोना अचौबा एजिटेशन अमा लौरगा कनाना मसीगी लेरमिबा अखोगी कमिटी सेममिबा इसिंग फंगे हना तौमिबजा मसीगी मतकता लीगल ओइबा एक्शन अखोई PIL थारगनी हैना पंचायत की माइकैदगी खंगजरे कशु खंगजरबा चमजरबा प्रजासिंग इसिंग यावाबा मायोंगरिंग सिदा इसिंग मरिगमत फंगदना को इसिंग युंदोंग यांखैदे इसिंग फंग्रे हाइदुना लेरमबसे दुकिमति थमोय सोंगना नुंगाइतबा लोइनना LDYC क्लब की माइकैदगी अदुकिमति कंडेम तंजै मरम मदुना मेदागी कुतांगदा मरि लेनबसिंगना हाइरिबा असिंग स्कीम सिगी मखादा अथुबा मतंदा लमलोंगै खुलसिदा इसिंग ताहनबिउ लोइनना असिंगबा फंगसु फंगदना फंगे हाइदुना असिंगबा तोंगानबा रिपोर्ट क्या सागतुना गवर्नमेंट पिखतपना मरम कांदा सिगुम साक्थुम क्यासु एकोइ तोंगान साक्थुम क्यासु मतलग लेरंगने हाइबजे कोना चिंगजै मरमदुना अथुबा मतंदा मरि लेनबसिंगना प्रजासिंग अवाबा कोनबिउ थंगनबा अफबि सिंगजि फंगनबिउ हाइदुना मीडिया की कुतांगदा तमजरी। चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के हेंगलेप हेडक्वार्टर्स मनाक्ता लेबा टी खोनोम फाइगी विलेज चीफ मंगथंग हाउकिप ngarang nungthil pung mari makhairom taba matamda UKNA ni chingnaba singna tamthina furambadagi laikanaba ngamdana leikhidre thodok asi thoklaba matungda mangthang haukipu Khawpijang village ta puduna mafam adudagi amuk Churachandpur district hospital tamna punanaba thawrang tawkhi adumakpu asokpa adu Khawpijang village yorakpada laikanaba ngamdana leikhidabani hairi अतोपा लेबाक सिंगदगी मणिपुर लमकोइबा लाकपदा चंगलिबा PAP हाइबदी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लौनबा होनबदा खुदोंचादबा कया मायोकनरे हाइरि हिरम असिगी मतंगदा इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO मणिपुर की स्टेट इंचार्ज H राधा कृष्ण शर्मा लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमना ngarang मणिपुर की राजभवनदा गवर्नर अजय कुमार भलाग उनदुना चेरोल अमा पिसिनखरे गवर्नर गा उनबदुदा H राधा कृष्ण ना हाइकी अतोपा लेबाकदगी मणिपुर दा लमकोइबा लाकपा फॉरेन नेशनल सिंगना परमिट लौबदा खुदोंग चादबा मायोकनरिबा असि कोकननबा वीजा प्रोसेसिंग तौबा मतमदा मसा मसागी लेबाकता लेरिङैदगी हौना परमिट असिगी दमकता अप्लाई तौबा याहनबियु अमदि लेंगा की अयाबा पीरबा टूर ऑपरेटर सिंग अमदि IATO मेंबर्स सिंगना मखोइगी क्लाइंट सिंगी दमकता परमिट लौबा याहनबियु हाइना तकसिनखि मदुदा गवर्नर के माइकैदगी सु मणिपुर की टूरिज्म चाखटननबा होटनबदा IATO मणिपुर न लौरिबा थौदांगबु सिंथाखि अमदि लेंगा की माइकैदगी पाइखटपा याबा थबकसिंग पाइखटकनी हाइबगी थाजबसु पिखि हाइरि पनबा याबदि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लौबगी चटना कांगलोन असि इंकुमजा लिसिंग अनि कुनमरी गे डिसेंबर थादा सेंटर न मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर की फिबम असिबु येंगलगा चटनाबा हवनखिबनी परमिट असिन अयाबा पीबा मफम सिंग खक्तमक हाइरिबा अतोपा लेबाकी लमकोइबा सिंगना चटपगी अयाबा पी हाइरिबा चटना कांगलोन असि इंकुमजा लिसिंग अनि 13 दा चटना खिद्रबा मतुंगदा मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर की फिबम येंगलगा ममांगी चहिदगी नौना अमु चटना हनबा हौरखिबनी परमिट असिगे चटना कांगलोन की मतुंग इना फॉरेनर सिंगना मणिपुर दा लमकोइबा लाकु मतमदा इम्फाल दा लेबा CID ऑफिस दा मिंग चंदबा यादबगे तंगाई फदबा थमले लोकताक hydroelectric project नत्रगा समना LHP हाइना खंगनरिबा प्रोजेक्ट असे खुमांग चाउसिनबा मदि मतमगा चुनबा मोंगदा सेमगतनबगी दमकता चंगलिबा मचाक मथुम सिंग पुथोक पुसिन तौबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे खुदोंग चादबा सिंग असी
leibana maram oiraga project asi chaukhatpa ngamdana leire haina project asiga mari leinaba authorities singna hairi hiram asigi matangda NHPC project head Gursharan Singhna ngarang Manipur gi Raj Bhavan da Governor Ajay Kumar Bhala ga unaduna khanakre Governor ga unaba aduda Gursharan Singhna Loktak hydroelectric project asi matamga chunaba mawongda semgatnaba hotnabada changba achauba equipment sing mafam aduda yauhananaba hotnabada khudong chadaba kaya mayoknare NHPC gi maikaidagidi hairiba khudong chadaba sing asi koknabana angamba thakta hotnari adumakpu governor gi maikaidagi su angamba mateng pangbiduna hairiba project asi matamga chunaba mawongda semgatpada mateng pangbiyu haina thamki Maduda Governor gi maikaidagi su angamba thakta hotnagani haibagi thajaba pirakhi hairi Panba yabadi Loktak Power Station in Kumjalising Chamapal Marfu Humdoida Commission Taukiba Loktak Patagi Hydro Power Sungliba Yamnamaru Oiba Multipurpose Storage Scheme Amani Sagolban Assembly Constituency Asigi Oina Lambi Thongi Pibam Pattaba Madi Semgat Sagat Nabagi Matangda Kanani Nabagi Damak Apunba Mifama Mangasi Sagolban Constituency Asigi MLA RK Imogi Sangaida MLA Masamak Yauna Public Works Department PWD Keystone Infra Private Limited Amadi Salam Lekai Amudon Amadi Thaunauzam Lekai Gi Mihut Singh Yauna Pangthokre N Biren Singh Napalamba Mamangi Lenga ki matamda concrete slab hairaga lambi sembagi ayaba piramba du sewerage project sembagi damak matam khara leplaga leibani adumoinamak sewerage project asina constituency asige manungi lambi singda semba hognaba hotnabada matam changkhigadaba leibana paver block sing oina darkar leiba lambi singda haiba horagani haina warep lauki Thaurang asina lambi sing amaga phaunabada khudong chahalagani loinana darka leiba matamda paver block sing asi lokthok loksin tawbasu yagani mifamaduda MLA RK imona haikibada constituency asige manungda leiriba lambi sing hana semnaba pandam thamli loinana amudonda hana semlaga mathangda salam lekai amadi thonglawjam lekai amuk semgani lambi semjringai gi mamangda khongban hana semlaga paver block thagani haiki Chap manaba thabak singasi maru oiba lairen jam lerak thangjam lerak kwaketel thiam lekai kangabam lekai wahingbam lekai maino lerak moirang lerak mabuton mantri lekai Bijoy Gopindagi lambi singdasu paikhatkani adumoinamak pauna bazar masjid road amadi kakhulongi lambi singasi hauzik chathariba khongban sembagi thabagasi loisilaga semgani Kaisamthong Kabui Khulgi Oina Gangai Festival Loiraga Semgani Amadi Project Asige Manung Chanba Mafam Sing Mathang Semgani Haiki Project Asige Manungda Yaugdaba Mafam Sing Su Tungda Proposal Thangatuna Semna Honagani Miyamna Su Lambi Thong Semba Asibu Mapung Phana Mateng Pangbiu Haiki Once you will get on the 15-20 years of people are over policy in state government. Lagi pada tadi orang itu project kami, manusia polisi juga sudah berpakai. Jauh berapa? Aku berpakai. Lekanya sebelum jauh, saya pandai bah. Yang major lekanya jauh orang kita time to time program apa dah saya jaga. Lamdamasigi Pony Haiba Sagol Makalasibu Yokataba Yade Haibagi Wakalonda Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services Government of Manipur Makada Imphal West District Polo Association IWDP and Sindana Breeding and Raising Horses Haiba Hiramda Nomagi Oiba Training Program Ama Ngasi Lamfelda Leiba Kripsagi Campus Pangthokre Tharamatuda State Veterinary Hospital Imphal Deputy Director Dr. Milan Manohar Mayum
VFA Training Center Khumbongi Dr. Laishram Kibjain, District Veterinary Office Bishnupurgi Veterinary Officer Dr. Laishram Arjun, IWDPA Executive Member Chongtham Azid Amadi, Salam Joy Sankar Namaru Oiba Mithung Lensing Oina Saruk Yakhi. Thoramaduda Veterinary Ge Maru Oiba Mithung Lensing na Feeding Management, Common Diseases and its Prevention Amadi, Inbreeding and its Prevention Haiba Hiram Singi Matangda Imphal West District ke Poni Yok Liba Miyoi Kuntra Romda Mamal Yamlabu Wafam Kayasu Thamki. Amadi Ngasigi Training Program Aduga Mari Lenana Imphal West District Polo Association IWDPA Executive Member Chongtham Azit Nahai Kibada Lamdam Masigi Mamal Yamlaba Sagol Makalama Oiriba Poni Asi Nongma Nongmagi Mutharak Pagi Mami Ama Chow Natarak Liba Sida Matau Karamna Poni Asibu Yokat Kadage Amadi Isa Isagi Yumda Matik Chaba Mafam Latrabasu Karam Bamongda Yokat Payai Hibernaching Bahiram Kayada Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services ke Kutang the Ngasigi Thoramasi Pangtok Pani Haiki. Ngasi Pangtok Cheba program Sekoiki 1-day training program ni veterinary ga pony breeding and rising portion haraga koigi Imphal West District Polo Association Sinjaba Veterinary and Animal Husbandry Department Kulaga Sinjaba program Manipura ji pony ki population ji ajuki mati hadra pamaram na apoin kam na akoi pony owners na program si yauraga kamain toraga pony si masing hengana bino ka apne veterinary ki kutanga mating laujaraga apne idea laujaraga karma mongda karma sakko thorang scientific keno laujaraga program asi koi sabona si breeding tawna bino ka kamaina ji chapon na pam lek taba maram na akoi yumda dry akoi grazing field later so apne kamaina matam karam toraga sabona si akoi yokatagi habagi matang da apne pangtok program Numit Nini Chupna Pangtokadaba Operation and Maintenance of Fire Come Rescue Tender Haiba Hiramda Pangtokadaba Training Program Ama Imphal Daleba Fire Service ki Headquarter da Hudokre Tata Motors ki Haithoi Sing Thoiraba Kangbu Amana Takpi Tambi Khiba Thoramadubu Manipur Fire Service MFS Department ki Leriba Driver Cum Pump Operator Singbo Khudlai Singh asi Sajanabada Khuloinaba Pandamda Pangtokibani Ngasigi Thoramaduda Fire Service ke Director L Navachandra Singh na phongdokibada ngasi pangthokliba training asina MFS ke driver singda anoba BS6 ke firefighting cum rescue tender gi maramda mamutana khanghan naba khudong thiba ama hekta tholakpada line thengnaba ngamlagani aduga loinana asigumlaba program asi leptana pangthoktuna matamga chunaba fire service ama oiba ngamnaba honagani haina phongdokhi Bishnupur District Leba Private Schools Singi Apun Malup Ama Oriba Bishnupur District Recognized Private Schools Association BDRPS in a transformation leadership and school principalship, understanding the core value and changing roles under NEP 2020 Hiramda Nongmagi Oiba Orientation Program Ama St. John English High School Nambolda Lakliba November gi Tang Anida Pangthok Lagani Masida Manipur Labour School Singe Principal Amadi Founder Singna Saruk Yabiyu Haina BDRPS Egi Secretary Nomaithem Santa Kumar Ngasi School Asida Pangthokpa Paugi Mifamda Miyamda Pauzilakli Mahak Namakha Takibada JEO Zone 4 Bishnupur A Gunamani Yauna Pangthokadaba Thoramdu Ayuk Amadi Nungthilgi Session Ani Khaidoktuna NEP 2020 Amadi NCF 2023 reforms develop leadership competencies, learn how to create data-driven SIPs using measurable OKRs ki matangda Nainaduna Manipurda Leriba Principal Amadi Founders Singda professional leadership and collaborative learning among schools Haibasida Mapung Phana Khangananaba Pandam Thamli Maram Sina Mari Lenaba Singna Chatliba Thasiki Tangkuntra Pawagi Manunda mobile number 700-524-2987 Natraga 89740-68018 Natraga 9615157 da Pau Popiraku Haiki BDRPS Egi President Wahingbam Lokendrona Fongdokibada Program Asida School Principal Amadi Founder Singh Administration Singna Budget Alignment Digital Monitoring Khudingmak Nainagani
Maram sina Manipur da leba school sing founders sing amade principal sing na saruk yabiduna afaba school sing ohelasi haki. Democratic People's Front DPF Manipur ge Youth Wing Oriba Democratic Youth Front Manipur na sindana tongan mamafam singda pangthoklak ka tawriba First Aid Training pibagi thoram ama ngasi DPF ki State Office ta pangthokre thoram adu DPF Manipur ge State President Dr. Narengbam Rajiv Kumar na mayai tangba lawduna hudokhi thoram adu da DYF ki President Sarangthem Kumar jidamadi DPF ki VP Paunam Sundar Su saryakhi Thauramga Mari Lainana DPF Manipur ki President Dr. Narengbam Rajiv Kumar na haikibada hawgatlakliba Naharul Singh bu hiram kayada training piduna haithoi singthoi hanbagi tangai phadaba leiri tungge jati asige yumbirel oirakatoba naha Singh bu lamjing lamtak tawduna daitya amamam lahonnaba honnaminasi haiki training aduda youth yankhai henbana saruk yakhi Lion Clubs of International Asindana Malemgi Mafam Kayada Together as One Haiba Pandamda World Peace Poster Contest Pangthok Nabagum Lion Club of Imphal City Amadi Maya Yumfam Kuman Kanglei Apunba Itinfam MYKKAE ga Kusamnadana Imphal Mayang Imphal Haigum Yang Bida Leiba Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV School Asidasu Ngasi Pangthokre Haiba contest aduda chahi taradagi tarahumdoi phawbagi manungda leiba tongan ba school dagi lakpa mahiroi kayana su sarugyakhi ngasi contest aduga mari leinana Lion Club of Imphal City ki President Dr. Thiam Arun Kumar na haikibada Together as One World Peace Unity and Integrity haiba sida main theme oiduna Lion Club of International Chatharakliba World Peace Poster Contest asigi saruk ama oina Lion Club of Imphal City amadi Maya Yumfam Kuman Kanglei Apunba Itinfam MYKKAE ga Kusamnaduna ngasigi contest asi pangthoklibani haina phongdokhi Pagi Kasturba Gandhi Vidyalaya School sida World Peace Poster Contest asigi mahon ja pangthui ngasigi contest asigi pithri mafam khunimakta akoi Lions Club of International na pangthok badugumba angang singda sahi chama tene thom suba angang singda pithri da santi leinaba amasung akoi amata oinaba together is one haina koi ngasi maike gi President Sujit Pitaiga koi punjaraga koi pangthok chabani club ki koi thawdang yam chawi asi munjari si club ki kanwan sinani pating sinani aduna koi masigi main wakal de koi pujare ibsi angang sing se ji through da video pumda 4 lakhs take hena competitions the yauduna kai momai marai khadana pasta khagadi America babu mai pudana angang sing pabu yauna mama mapa yauna PO costa ansupai pe kadorini main team de khin ngas haije gri integrity unity amasung akoi amatani haba dibida santi langna baduma pangthokpa adugamba contest ni together is one Manipur State Rural Livelihoods Mission MSR LM Department of Rural Development and Panchayati Raj ka Khusamnaduna Maibam Uchiwa Gram Panchayat Lairiba VLF Manga Punsi Sintha VLF Nupi Chawkhat Khongthang VLF Apunba Lingzel VLF Lamjing Maira VLF Amadi Punsi Khongchat VLF Nasindana Nomagi Oiba Convergence Mela Amangarang Haibong Makhong Public Ground da Pangthokre Convergence Mela Hawdokpagi Thoramadda VLF ki President Salam Ongbi Ahan Bidebi Kakching CD Block ki BDO Kedananda Posangbam Maibam Uchiwa Gram Panchayat ki Hanagi Chairperson Wangjam Syamjai Meitei Amadi Muhammad Iqbal Namaru Oiba Mithung Lensing Oina Saruk Yakhi Thoramadda BDO Kedananda Posangbam na Phongdokhibada Convergence Mela asida Lenga ki Loisang Tarama Thoigi officials singna laktuna Lengak na piba tongan ba service sing Gram Panchayat asigi miyamda phanghanbani haiki Arambai Tengolna Leptana Chatharakpa Athoba Singi Mafamda Kathoklaba I Haina Mingthonba Blood Donation Camp Ngasi Kulhumdoirak Suba Oina Department of Transfusion Medicine Rimska Khusamnaduna Arambai Tengol General Headquarters ta Pangthokre Voluntary Blood Donation Camp aduda Arambai Tengol gi Tengoloi amadi atei miyoi kayana blood donate tawkhi
Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na sindana ngasi Jenims Blood Center Porompata Blood Donation Camp ama pangthokre hairiba thoramasida Waiton Gram Panchayat Red Cross ki volunteer madi Government Dance College Palace Compound ge mahiroi sing yauna miyoi tara taruk na blood pi khi thoramasida Waiton Gram Panchayat ke Pradhan P Surbala Vice Patron Member su oiribi Masamakna EP Kibaga Loinana G. Dharamdas Sharma, Principal Government Dance College, Deputy Director Arts and Culture, Patron Member IRCS na Achoba Thaudang Lokhibaga Loinana IRCS IE District Branch na Thagapa Phungdorakli. Education S ki makhada leiriba mahiloi sang singda tamliba maru oina mahigi thak 11 amade 12 ke mahiroi singda singi oiba lebna lausing takpi tambi bagi thoram free coaching class ama Bishnupur district ki oina athubada pangthoklagani afaba khunai ama semgatpada mahiroi sing mahimasing ningthina tambi ba mathau taraki haujek iramda masida thokliba thokhan ningdaba thodok asina maram oiduna mahiroi lising kayada mahimasing ge hiramda achoba chaitheng ama piri education sector da chauna Singnarakliba asidagi Karamakai Kalhonabagi Wakalonda Manipuri Mahiroi Sing Apunba Loop Mahiroi Loop MSF na Hairiba Takpi Tambibagi Thoram coaching class asi Chahi Kayadagi Leptana Changsinduna Lakliba Aikoi Lyric Ningthina Tamsi Let's Study Well Haiba Loop Asigi Academic Campaign Asigi Makhada Athuba Matamda Hauragani Education S ki makhada leba government amadi private mahiloi sang singda tamliba mahiroi singna saruk yaba yagani Bishnupur district ki oina pangthokadoriba free coaching class asida class 11 da physics chemistry biology class 12 ki oina su physics chemistry biology amadi common subjects da English Manipuri MIL high riba subjects singda yumpham moiduna district asigi manung chanaliba Kumbi college Kumbi da pangthoklagani Hairiba lemna lausing takpi tambibagi thoram free coaching class asida saruk yaningba lengak amadi lanai mahiloi sang singi mahiroi singna Manipuri Students Federation MSF Kumbi branch amadi Kumbi college singdagi registration form mamal yaudana November gi chaichat kunthra lising ani kunmanga dagi phangbigani loinana masigi matangda hena khangningba leirabadi MSF Kumbi branch ki oina 6009235667 amadi Kumbi College ki oina 6009566586 haiba contact number singa sida pau phaubi raknaba cherol amada khanghalakli RK Sana Tumbi Vidyalaya School da ngasi Jiribam District Police na sinduna Chamaga Kuntra Mari Suba Manipur Police raising dega Mari Lenina Policemen for the Nation Haiba Thimda painting competition ama pangthokre pangthokiba painting competition asida class 6 tagi class 10 phawbagi mahiroi singna saruk yakhi competition asi RK Sana Tumbi Vidyalaya School amadi Boro Bekra HS School da pangthokhe RK Sana Tumbi Vidyalaya School da pangthokiba painting competition asida school tara mari ge mahiroi humpu taret na saruk yakhi Boro Bekra HS School da pangthokiba painting competition asida school ahum gi mahiroi tara ni thoina saruk yakhi ngasi pangthokliba competition asiga mari leinana SDPO Jiribam Nur Kamal Sek MPS na hai kibada district police na sinduna painting competition asi pangthokpani maru oina Manipur gi DGP amadi Jiribam gi SP gi liching makhada thoram sing asi pangthokpani masi miyamna angamba mateng pangbiyu haina phungdokhi Thasigi Tangkun Maridagi Kuntaruk Phauba Bishwa Hindu Parishad Jiribam na sinduna numit humni chupna pangthokhiba Barkha training program ama Jiribam gi Zakuradhor Prakhange miyeng makhada Boro Bekra Higher Secondary School gi ground da pangthokre Barkha asida President Santanu Naik Vice President Prodip Banik amasung Pran Sangthan Mantri Dilip Kumar Dev amadi Jiribam District Bishwa Hindu Parishad ke Thaupuba Singh amadi Jiribam gi tongan ba mafam taruktagi lakhiba nupi kunthra yauna training humdana saruk yakhi training aduda maru oina yoga environment amadi Hindu dharma gi maramda takpi tambikhi
ट्रेनिंग असिबु शांतनु नाइक प्रोदीप बनिक अमदे दिलीप कुमार न ताकपी तंबिदुना थौरम असी मपुंग फाना पांगथोखी अक्टोबर की तांग कुनिपाल ngasi नुमित असिदा सलाम खोंगंग असिदा तोती इसिंग मरांग कायना पिबिरकपगी दमक विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी बु सलाम यूथ लर्नर्स क्लब ना हाइनिंगाई लेतना थागत परफोंगदोरकली हाइना सलाम यूथ लर्नर्स क्लब के सेक्रेटरी एस जीवन मैते अमदी सलाम मनिंग लेकाई अपुन बनुपी लुप की प्रेसिडेंट एस nganbi अमदी सेक्रेटरी ए रीता देवी न थोलखिबा चेरोल अमदा फोंगदोरकली सगोलबन मंत्री लेकाइदा लैरंबी मैहोबम ओंबी सुमिलाना हौकिबा अक्टोबर की तांग कुंतरेता मसागी अनाब अमना मरम ओइरगा मनुंग मतम चादन लैखिदबदा सनुलाल की थौमी सिंगना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुन लैखिद्रबीगी थवाइना मपुगी मफमदा इंगना चिकना लैरुनबा थौनिखी लैखिद्रबी सुमिलाना हिंगलिंगैदा ममालेबा की दमक थबक थौरम कयादा सरुक याखी महाकी इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदसु सनुलालना सरुक यारी हाइना सनुलाल की प्रेसिडेंट थादोरक चेरोल अमदा फुंगदोरकली मतम सांगना ई पाउगे लमदा थबक थौरम कयादा अचौब थौदांग कया लौबिरमबता नतना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइबिरमबा लोइनना आईएस टीवी मतम सांगना न्यूज रीडर ओइबिरमबदा नतना एसके टीवी ISCOM दसु न्यूज रीडर ओइरमलबा चिरोम जादो मनिना हौकिबा अक्टोबर की तांग कुंतरेत की अंगनबा अयुक्ता मसागी अनाब अमना मरम ओइरगा इखंग खंगहौदना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा हेरी कोना थमोय सोकना अवाबा फोंदोरकली चिरोम जादू मनी असी तोंगान तोंगानबा लोकल टीवी चैनल सिंगदा डिस्कशन की एंकर ओइदुना लेबाक मियाम की थबक थौरम कया तौरमखी महागना लेखिदबसी ई पाउगी लमदा थबक तौजरिबा सिंगी ओइना मेंसिनबा ngamlaroidaba अचौबा मांगजबा अमनी महाकी थवाइना मपुगी लेकोलदा हाइनम लेनम ओइना तिंदुना इंगना चिकना नुंगाइना लेबा ओइरेसनु अमदी लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु हेरिकोनना सरुक यारी हाइना हेरिकोन की सेक्रेटरी पब्लिसिटी अखाम ऋषि कुमार न चेरोल अमदा फुंगदोरकली हौजिक सानबगी पाव ngasi ki sanaba ki pauda Jelengrong Football Association asinduna chatliba tha sigi tarama thoidagi horaga team kontra tarukna group tarani thoida saruk yaduna chatharakliba tara mari suba jadonang Memorial Football Tournament gi ngasi sai NERC tagyal gi ground da sanakiba tournament gi taret suba quarter final match ta namdilongna gaidim jangbo goal taret taruk ta maithiba pikhi match asi da team animakna goal ani chanaduna draw pikhi penalty shootout ta namdilongna gaidim jangbo goal penalty goal manga mari punna goal tare taruk ta maithiba piduna quarter final changbangam khibani tournament asige ngasi sanakhiba aroiba pre quarter final match ta Satudaina Aling FC bo goal amasino da maithiba piramduna quarter final changkhre match asi mai pakraba Satudai gi amata ngairaba goal na match ki minute marfu mari chatpada downching lungna chankhi chatliba thas gi kunthra dagi quarter final match asi sanaba horagani Manipur Horse Riding and Polo Association asinduna chatliba thasi ki tara mapal dagi hoduna knockout basis ta team kuntra Nepal na saruk yaraga imphal gi mapal kangjebung da chatharakliba kuntra Nepal suba N Hazari amadi Dr N Tombi Polo Tournament ki ngasi sanakiba match singda X Polo Club Wangkhaina Panjal Tara Humdoi Anida Ibudhau Thangjing Polo Club Moirangbu Maithiba Piki Atopa match amadana Black Watch Polo Club Babu Parana Panjal Tara Manga Anida Imphal Riding Polo Club Ebu Panjal Tara Manga Anida Maithiba Piki
इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन असिंदना पम्याल पात्सोई पाटुगे सानाबुंगदा टीम तरुक न सरुक यारगा चथरकलिबा कुनमंगा सुबह सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग ngasi सानखिबा मैचटा पम्याल पात्सोइना गोल अहुम अनिदा चिकाल लिलोंग चजिंगबो माइथिबा पीखी मैच असि माइपाक्रबा पम्याल गे गोल अहुम अदु थियाम राजपोल खाइदेम रोनाल्ड जिनमदी वाहिंगमना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगबदा हराव तरामना ओखरे तरामना ओपगी थौरमगा मरी लेनना फांजोबम लनजित सिंह चेयरमैन सिलिन डिजिटल ना हाइकिबदा जुलन नोंमाइथेम यामना चही नौरिबी अमनी महाकी मफमदा अखोइना अचौबा आशा कया थमली मणिपुर की सानरोय असि अयामबना लाइरब इमुंगी मियोइना अयामबा ओइबना सानरोय सिंगे दमकता अहेनबा थबक थौरम कया मरी लेनबा सिंगना लौखत पिनबा मथौ ताई सानरोय सिंगना वाना इमुंग मनुंग सिंगना होनरकलगा माय पाकलबा मतमदा मियामना तरामना ओपना अयामबनी मसिगी महुत सानरोय सिंगना सानबा हौरकपा मतमदा मियामना पुकनिंग वाखल थौगतपिदुना अंगम mateeng pangbiba mathau tai haikhi चटलिबा था असिदा बहरेन द पांगथोखिबा अहुमलक सुबा एशियन यूथ गेम्स के ताइक्वांडो मसानदा इंडिया की महुत सिलगा सरुक याखिबी सानरोइना ब्रोंज मेडल लौरकपदा हराउबा फोंदोखिबगा लोइनेना सानरोय असिना ngasi इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोंलखिबदा सानरोय असिगी इमुंग मनुंग अमदी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की सानरोय कयाना इकाई खुमनबा उतखि ngasi इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोंलखिबा सानरोय असिना पाउमी सिंग उनबदा मेडल असि ताकपीरकपा ओजा सिंह लोइनना अपोकपा अमदी अपोकपीना होनबिरकपगी महैनी तुंगदसु मेडल कया लौननबो होनजगे हाइना फोंदोखि मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी कांचीपुर इम्फाल की मेयक मखादा नंबोल एल सानोई कॉलेज नंबोल नसिंदना कॉलेज असिगे मल्टीपर्पज हॉल द निमित निनि चथगदबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग मैन एंड वेमेन अमदी पावर लिफ्टिंग मैन एंड वेमेन कॉम्पिटिशन 2025-2026 ngasi hogdokre हगदोपगी थौरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अमदी एमयू स्पोर्ट्स कमिटी की सेक्रेटरी डॉक्टर CH प्रदीप नंबोल एल सानोई कॉलेज नंबोल की प्रिंसिपल TH सोबिता नंबोल एल सानोई कॉलेज नंबोल स्टाफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस त्रिलोक चंद्रना अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखि थौरमदुदा रीजनल कॉलेज लिलोंग चजेंग प्रभावती कॉलेज मयांग इम्फाल थंबालमरी कॉलेज ओइनाम NG कॉलेज लमफेलपात नंबोल एल सानोई कॉलेज नंबोल श्री श्री गौर गोविंद गर्ल्स कॉलेज खुराई लिलोंग हाउरीबी कॉलेज लिलोंग बीरमंगोल कॉलेज सबोम्बोंग लिबरल कॉलेज लुवांग संगबम CI कॉलेज विष्णुपुर मणिपुर कॉलेज सिंगजमई महिरोई नुपी मापल अमदी नुपा महिरोई तराना सरुक यादुना अथोय एहन तानरी लाइलम थोकफम यूथ डेवलपमेंट क्लब LLYDC खांगबोक नसिंदना थासी कुंतरुक्तगे थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खांगबोक मयालिकाई लाइलम थोकफम कम्युनिटी हॉल द चथरखिबा अहानबा इकोप निंगथौ स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट ngasi लोइसिनखिबगा लोइना मकोक मथंग तारबसिंगदा मना येनथोखरे मणिपुर स्टेट चेस एसोसिएशन के मियंग मखादा नुमित हुमनी चुपना चथरखिबा टूर्नामेंट लोइसिनबगी थौरमदा BJYM की प्रेसिडेंट ओइरंबा मनोहर मेयंबारी शर्मा खांगबोक जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी KJCC खांगबोक की प्रेसिडेंट खुंद्राकपम देवता सिंह नचिंगब सिंहना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुक याखि जिरीबाम की महिखुलेन विद्यानगर लेबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टीम तरा निथोइना सरुक यादुना खेलो इंडिया की सरुक अमा ओइना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना सपोर्ट तौरगा डिटैचमेंट 156 बटालियन CRPF ना सिंधुना जिरीबाम की नहा सिंह हक्चांग फना इंग तप्पा अमसुंग चौखटपा पुरकनबगी पांदमदा टीम तरा निथोइना सरुक यादुना निमित तरा निथोइ चुपना सानगदौरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता इचेल क्लब दिबोंगना जिरी डायनामोस लाल पानी बु विकेट मरीदा माइथिबा पीखरे जिरी डायनामोस लाल पानी ना टॉस ngमदना हाना बैटिंग पाइखी ओवर तरा मापल दशमिक मरीदा विकेट तरा तुरगा रन चाम कुंठा लौखी
मसिगी मायोक्ता इचेल क्लब दिबोंगना विकेट मरीदा जिरी डायनामोस लाल पानीबु माइथिबा पीखी ngasi match asida Santosh Singh amadi Biswajit Singh na umpire oikhi hayengi match ta cricket team Kalinagar Ward number 1 KYC ga Kasimpur Cricket Club Kasimpur ga sanagani hauzik enga sagi pau ngasi ga inga sagi pauda ICAR Lamphel Park ki Agrometeorological Field Unit AMFU dagi pirak pa inga sagi report amagi matungina ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 13.3 oikhi khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.5 oikhi nungsita yawba ising manil gi chang na ayukta chada mawdrama thoi amadi nungthilda na chada 53 oikhi ngasi chukhiba nongjugi chang na millimeter sinoni Laisilakpada maru oiba pau amuk hana ing kumjal sing ani amagi juntara Nepal gi thodoka mari leinana chenaba CRPF personnel tara taret court ta karak number chief judicial magistrate imphal west na khangan khre Lamlongai ge yum yankhai yauna primary school amadi Anganwadi center ahumda JJM ge makhada thagnaba ising phanghalle hairiba si mari renaba singna sendoraktrabadi court ki mateng lawragani hairi Churachandpur district ke T Khonompai ge village chief Mangthang Haukep UKN in chingnaba singna tamthina phuram badagi laikanaba ngamdana lekhidre Atopa leibak-tagi Manipurda lamkoiba lakpa singna mathau taba permit laubada thengnariba khudong chadaba singi matangda Indian Association of Tour Operators Manipurna Governor da cherol pisinkhre amadi Loktak hydroelectric project khumang chausin naba honabada changba equipment sing puthok pusin tawbada khudong chadaba kaya mayok nare haina mari leinaba authorities singna phongdorakli ngasigi onadi ISCOM news na pijaba Manipuri pau matang ase loishinjari miyeng tabirib singba amuk hana khurumjari